Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arjuponitha Pini Jakong Achiklo Niphai Tarekhini Arni Langphera Hawara Long Skill Development and Training Center Lapen Bukolia Town Committee Arlo Drone Lapen VDC Bhawan Akimi Kangpua Jaimek Kedengpon Alohi Sarpuaman Penang Chetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Ahin Pen Kadokabe Asai Kangpu Ajaimek Kedengpon Lapen local MEC mate EM Modhuram Lek MLA Bida Singh Ingleng PHE M Mongol Singh Timung Long Singh Tokbi PWD Board Chairman Atum Kadokawe Chetong Dunsi Mai Pachun Pon Bini Labangso Kangpu Lapen Long A Kesom Ponalong Town Committee Chairman Hem Singh Teron VDC Chair Singh Rong P KCS Amaipu Kehai Timung Education Board Chairman Khoya Singh Teron Lapen Langpher Mondor Committee President Hendro Lekthe Atum Chetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kaningje Pon Atengke Town Angkang Bahoni Adorso Skill Development and Training Center Lapen Towar Kapre Kaching Thura Sayamu Deng Pon Lo Pusi CEM Tuliram Ronghang Ningje Pon Lapen Non Kewang Jilang Achiklo Pen Lote Skill Development Training Center Cheng Pon Po Pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang Rat Angno Ningje Pon Lapen Local MEC Mate EM Modhuram Lekthe Pen Sita Kewang Jilang Langpher Hawar Angkang Non Kewang GR Ni Pen Kaching Thura Sayamu Deng Pon Thu Bomji Puta EM Modhuram Lekthe Pen Pherangke Atheng No Ningje Pon Lapen Non Birtang Ton Pen Lang Ponikha Langsung blok nangan itu Pak. Jauh sebangga lah Pak XCM. Lah blok nangan lah benar. Tegin boleh sama. Coba sampai. Mana है? Francisco. Dak Langphera konsensi angkang along dak tahun angkang along kapre asa yang deng kini anujok ke somla pen kangpu doji beceng si asa yang deng lo lake dak training center skill training center lapin ne unemployed youth tu mafan training GPJ fan ba unemployed tu mafan la sayang deng ka tu mafan laso poson se sayang deng ka pidu ima laso training GPJ fan se laso center pindang kupon lo Karbi Autonomous Council Edar Education Department pe la perang part sitame niltum dak tor penceng lo VDC Bhawan itu VDC Bhawan mana tum chini lo ladak PMAY hem la pen ke job card penceng lo kapre DRD pen agele asayang dengan kacingwai cingsai adi melong bangke hadak dunang ji lasi separate sini tum Delhi pen sila so tangka kehan lagi VDC Bhawan lo Karbi Anglong long korat srok konsensi tame aso VDC Bhawan ma ke Delhi pen si tangka hang si nang pile elo lasi bhake adim ge ingpu pon mom lo lasi data pin ingpu pon po la pen towar tame kapre asayang deng dak pini kang pupon ji doi la pen nijo ke som doi la pen nang par tame local area development fund Karbi Autonomous Council pen da kipipon penanas scheme do so scheme da me pini da ani jok sompon po si ningkan hini yang bong si kacelar theklong ji dak Langphera konsensi pen jenglo Karbi Anglong angkang long tame aptokan no so isi kacelar theklong ji la pen nitum non la barikha ke parlup long arong tin rong amekar hem damji lapen rong asar hem si bohado damji lapen rong ada rong basapi fanda pohor bagi rong sar fanda pohor lengdung teleng sarpo fanda pohor bagi tapi hada cingki cethan pen rong asor tumpen gutte ko PPI scheme pen government pen long dun long ya ke joy pen sang ration card ki pipen cheng lo ake joy pen ronudo scheme long long ma long le ma PMAY hem long long ma hem so long long ma long le ma
la pen ge si ge chelang phanikan si pen lak phok la so osmon bharat kadlong no manong lema la ya putak ang ton kaching wai ching sai ya phansin le tum non la barikha ki jurlong te tum barpo la pen arong tin ge dami phansin le tum body pon pol pen dam po la pen wai dak la sa pen je original 60 United Mikil Hills and North Kachar Hill District ke long 1952 60 pen halake jumong la si itu autonomous state nangji lahe putak me waida class sapen rata phan itu dam pen si chingki je than lam je pachoya sayang deng itu claim pon po Tela bangso sai ko metu si pangjeng ponisar la la non skill development barikha do bomlang aprang nil tu CC consent silong CCM interaction program nam non bang arong tin sinil tum la bang ke tim kar biang no tu arong tin si dampo aben rong si amekar ke doan sarpi sarpu la pen ke riso ejak kibi ke tipet mari da me chora pe ji sar tela nala je chekluyon thomang bong si petang eji je kar biang long ke do inglong aso tum arar tumfan an longle phelang mama ke do tumfan ha tumfan pota chukuri jakte bifam ki pidun dakte tumfan longle pota ne tum bondor eske tum dampo afom hodai dampo form hodai dam dep ha tuman mane ke signature mari po mane tip mari po lada tumfan ke ne tum karbino autonomous council pen ec chu prai po jela longle pota ka we tumfan ditum ake joy pen longle pota ke ronje phan ne tum chisik ponji anon chikluyon thomyon tiang bo ake joy pen la pen longle pota ka chu en nam hotat me ke dam ke bang la sota me karbino autonomous council pen cp pon po ape handa la sopota ke en nam hut la sota anchunai pot la mariga cross ok an me karbino autonomous council pen cp pon po sar san tela non la karbeng police pola mo thak Karbenglo police bang kene tum je Karbenglo autonomous council je 6th schedule constitution of India rules 29 b teng pen tum governor phan lu pilel so real rules 29 b teng pen governor jong si ko ini tuman esen na pilo pulong te ba council of minister article 163 teng pen alang tum yong si decision en pen ang pilo pulong te tum prabjin pen la so police Karbenglo police mane town police pen village police keseng ponje phan nitum claim pon Pini dak nilitum langfera hawa election vider pen dak nilitum Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen medal education labangso training centers kami nilitum kaching hona Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Puniram Langha alangina ini kangelo lapin ke ada BDC itu rural area Angkang itu kami Pacing Turja kacing wai kacing sai ahem kastami itu CM Sir Dr. Puniram Langha lo na pen batang het CP ni bagian ini tu king kupon iklo lapin ke lata tahun committee Angkang kenang an la bojar angbong ama itu la bukulia tahun angbong ama si drain ave lapin ke footpath ave lahai kacuning dia tengpen itu pan nang pipon lo deputy scheme nang pipon lo la so scheme ni tumpini order ta long laplo lapin ke CM sarari tengpen ini foundation le ta kuripon danga bojar tahun Angkang lo drain mesin doko lapin ke dakar bi bojar kantul kar bi bojar lo sami order piano drain lada pen up to bukleng this higher secondary school an lada widening drain doko lapin street light uji lapin ke lada Mukhamantri Gorapot scheme pen sami nilitum dak reeling so towards the mili tumlong konko ini katu ini tum foundation le kurier no non botor arve jang ulang posi arve ham kan okote contractor to instruction pe lo kamo ba pangchen konko lalo lasi daily tum langkara long de pinang an towar ka hinudo nasila hailam sami CM sar pamu chatte kang lo muningang bong kem kila ba posi nili kame pachini dullo palana towar se ke heno ma lahai to ni bujal alam sami hanul alam tang mes sami muningang bang ke litung lahai ice cream ke den konji pan de tum korpon la